minim no ayadesua kwan a obefa so obebo bra obi ho a watene nka nti wo hya ase no beye sei enne mi ankasa me name e ha na oduru ha no nani age bi se waba fie eno danche a dwumadie mu no hye no nso ye wo suahunu ewom na eno na akosua agewa kode boaten transe a na wato no boase na ode amaye ngoma ye kenkan no wato ne din mehu yanka akwasisi sen ade na asi enne ye de beba na wieye na hihye wa animu atwen wo medam sponsors ase wonso meda wase se wodi wa fidie no atoha sompa 98.9 nyankopon ya adoma adwada na ye bia no na anigi sam wo ho sabe Tarawan Media pega na tabu mu na no ya head no se konfo kolege kurati hay kuradi yensuru okay digitize no timi hwe wiem hunu se nsuo beto ana se nsuo nto no na madi nkom no me koye program bi ko share nkom se nsuo to momome ohene ba se mu se bo me no me jimeni mu nsuo mu da no kasa mechi ko twa nyina da so ho me mpa de se when you pass wa shebo anu no na I want to galamsey area ni amete me ready enka what already enka jawaju abeda ufiri mufiri abobbo hye wonhye biom jawaju me ntimi de bo hye de mawie abusiafo kofo colleague na ene waba na minim so a me ne no ebetwetwe nkomo but me pese otie voice we eye kofo colleague oni Dr. Likey enkomo bi eko so bra Facebook me be say obra Facebook ne Sompa 93.1 FM ana YouTube no nso eye Sompa TV wo subscribe wa na wa like no wa share na obi ahwebi enti uba Facebook a woni Dr. Likey said ye si course wo no me ba cho bra ho sisi a eye Sompa 93.1 FM na wo de tie ne eko so ansana yaba abehye ye nkomo no ase aha aya Sompa 93.1 FM bra Facebook sisi a na behe yenkwe Ujina junction so me bus see why me before be free okay me okay o de jina ho me bus see why me bel kai papa no bi da hold on papa no to me say me to me say me nya e ke gba ni phone o twa phone o ke 11 pro le nya e hia nya e tata me ba pie modin o Dirimoko. Oh, peche ka buta kai free ako. Dia for bra Facebook be ha de e fe keke wo de bra. Esta mu duru na fa wo what? Bra be he. Ana skills no ba bra Facebook. Crampo. Onyanke crampo le. O cha crampo be wo crampo. O cha onyom le. Bla me ya yale for kra me tifie we say me ya yale for. O nyewu na wo pai crampo. Me kan ma me nyewu na wo pai crampo. Me ya yale for me tifie we mu kra. Se wonwie no o mu ko. Nyanka. Ka na peche kenka. Kari na mayu. Anduru wa. Nyewu na wo si wo pai crampo no. Mo bi sam no na mu dimirika na mu pa kronfo na jibo incha onko ta kronfo le on tenkran so sa wo tenkran o ba wo incha nya e kronfo wo ta kronfo o ta kronfo stop o ta kronfo incha nya e apede o dia ye nyom to jibo ye nya e fieko Oh, wonderful. I was here for bra Facebook never had. O ta kronfo tan o cha o pale. Jibo. Robert to see him and so no. Far. Come, far. Passing. Come. Robert to see him maybe desire.
Masa, serious. Hey, Masa. Asamo. Asamo to know. Jawado. Na me bo number za me hwe sin said there. Adan die na about him. Tama wo pie prekopa hunzi wa yitu no. Onsen tokotime funo na ato akeka. Na arehosem ewom ne se hwe se edom adwagu kronfo so. Ye nyina na ya adwene krose ye hu kronfo ne ye kwa akobo no. Na ye mimi twamani a wo bia san. Kankwa. Na kamenkwa efe. Nta sanya wa kronfo isusu abo. Metwoma ya wono akwa ade na wo nko na akwa kronfo. Adai. Oh, we have bra Facebook na be ha de na afekeke. Konfo colleague ma ye hase e wa brabom. Unchi ankasa ye hen na wawofo no ye hwan na udi ankasa ye de to wo no sen. We de medals na mede nchia sonkwa ma sompa atiefo nyina ene asanteman. Okay. Kururafo ye de nchia sonkon ebe mo bia. Yo, Medina ankasa ye Collins Otindua. Oh, Collins. That's my name. No. Name. No. Do na krasi yes. Any ade. Sa. Oh, what then? Also, wo Mark wa ham wo me Mark. Okay. Nti yes pa na. Ba so also the army ma ho. But we record da ho. Hey. Oh, what then? Ah, obi na de me aba ho. Obi na de oba me wo particulars nyina. Ma processor da. Wonderful. I was here. And I saw bo. What day? Na was some bomb na mpacho. We be dwatua because my processor. Young Kweminia. Mi chiankasa mi krumu aye Santas Yampetia Epri. Ya pre haya. Epri. Kwa na ufri. Mi fram petia. Okay. Na me mame edinde Victoria efia pokuyadua. Wow. Na me papa ede na kwa kudua. Okay. Me mame ni free ampetia ho na me papa no enso free Asante Achimakuku. Okay. Na just say agogo fo no munye ni packet wo. Sanete. Sa ho na amachi de free. Na amachi krum. Ho na Dasibre. Kofi B. Go sa. Wow. Sa. Jackson Bentum kura se ho no free. Ai me director. Okay, Jackson. Okay. If you are free mu nyina me di mu agoropen. Sa. Enti no onim me pa. Wow. Enti yenhwa hemfa na awo mu ye wo se hemfa na o hya sese wunyini. All right. Ma ye wo me wasafo. Okay. That's why asafo boy. Ya asafo ni abrantie. Okay. If you are your friend Krobeti 4. Obi a woni asafo bia nim Krobeti 4. Emu ena metena ya edenyini ye. Menyini ye mu kakra no ena ye move call eija. Take eija. Okay. Ehona mi school sem ko hyase ena mi free ho de ba crofrom. Eye CPC. Eho ena mi bewie JSS ene secondary school. Na mi nim. Okay. Ena ye de to abraboso. Okay. Yenhwe on say ubo edin kwakudua yi ne o maame na yasan ko wo asafo de. No cre. Na abrabono net sen minim say ye wo mfiti ase de wo hunu. Bara wo hwa ase a wo bobra no say wo nyini wo fefa wo ko school no. Yeah. Na one efie ti sen na efie abrabo ti sen. No kwasem ewo mne se ye no bi no ya mewo ya nto kokoso ana se sie so. Okay. Na me maame eyo kontuni anu okọ Abidjan kwan so. Okay. Ye nan me nkwa me ne bema. Wow. Enti no kroni ne fie den yie. Na nyame adom ne amanfo nchen atena. Bebre nso ebem. Isa. Papa. Ya maame tu kwan ko Abidjan ko fa ne ma ban sa ne ma de okotena obi nchange de. Ahokere bai. Aw. Yeah, ahokere bai nti maame no eno ne ma ne de ko Abidjan so no so kwa akobobra. To de ekujai. Ma yekotena obi nchan. Nti yeka osompa masom bre ma breye kosise edurumre bi na yekọ afiefiem ko wu amanfo fufu na yenya aduane adi. How? Ada ni pod no ode mu koja no na eye boapayo ana na uwa wugitum se bi na eni ho. On se de abrabo no ekohya ase no ahyase no na
kakra wo fie okay ena maame na adwuma ne bɛsɛe wow ti odi ekogya nipa no ekoye se hwe wo mama me na me kona menya kakra me de bema ne fie wow enti maame no nso kɔɔye no na sikama ne mamunya enema nso nkoye ma no eno nti eba saa no nipa na ono nso ye odi ekogya no no ono nso ye fed up wow tina ɛwɔ sɛ yenso ye boye homoden ti etoda bia ene wukɔ CPC asɛm a mekan efie a efre no Asanteman House a obi a ɔtena crow from CPC anaso obi a odi agro CPC bi anim Asanteman House okay na obi anim abakɔsɛm a mekan na yewo we fufuo na yaje kakra na yakɔ fufuo ha na yaje kanti nnu numere no de ene eba sa nso de am ye chef timi men ene o ma na nnuane na salai sa na sabre no menim sɛ o maame ni hɔ dabi na papa we yenum bi no meka ne sɛ ekyire ansa na me papa ebem okay ai kusi sɛ maame ne twefa ne boa ansa ansa na papa no ehunu sɛ o ma enso baabi ene ma ne nti ahyase ne de na ekoye maame ne nko a me besa me hwɛ sabre no o maame wo biribi kakra ena brabo na behwe so ama no sana nete na ofiri wo maame nkyɛn akɔtena obi nkyɛn ɔde wo kogya no nipa kro panyin sɛ obi anwa onim me besa me hwɛ sɛ de na etie sabre no na wo baabi a fa ne sɛ ɛhɔ ya ahodwo na ya ma so sɛ de wo kɔ akoto amakom na etisen sen na ofili na nkomo ben na wo kai pa sɛ o maame ni udi ye because we be ma de me sure say wo da mamu de na o maame twe ben no opa me for instance there no krenie areho hye me ma wow chere se de na me maame ye me no no on say ade no ne se ukrum petakura du na maya na ese ebika enti se de o maame be ye no nye se de bontinsu ni be ye okay na ahyase no nipa no nso ma ye hunu se o ye nkan yakoma nto ye yem yeah na obe ye se de maame ye no pepepe kuzi se na me kura de wo gya ye hɔ akɔno na memfoa so fi se na me be me maame ni yie okay ekoye be ma ba ko penti de bia na metetale no na nipa no nso hye maame ne bo se onka na koma nto no yem okay na eniji ode be maya no ebi kura be bro se de na maame no wo hɔ no ɛwɔ hɔ no so obi nkyɛn tena ɛda fom papa eden yie kusi se atete ne aya obi a ya fem pen no mempese obi jauba ama obi afutuo no no se obi se bibi nti mi ja me ba e de na ma me yonku bi ana empo busuani bi no konfo colleague wo pese o ka esi sudua wo na minim so se enya advisable se obi ba tan bia be sa enya advisable ba ku sei kuzi se sade wo pese wo ba ye no daache no enipa ne nye ne sa ma wow ena sade wo pese ba bia wo pese wo bedru se suku fam se abrabo konkono fam because enipa ne nye ne dia esaya emfa ne ho okay ena echia emfa ne ho obewu a emfa ne ho onyankwa a emfa ne ho wow ono ne die mom ena na ne die chire na me ofa ba ko a na wotai tuyefo ono na mmiri bi ofre me no se hwe abusua wo firi mu no na muani enna ho ɛhɔ ne ma me ni ba me ho so se ne ɛwɔ se ye me ni ɛda ho okay na yɛsonson ye ho kozi se nipa ya wote ne nkyɛn mu se bi wodi wani na akɔfa asɛm ba na obedi wachi dabi enti me hyase hunu saa de we nyina ɛna ɛma etu anamoa ebeboa oni unua maame ensa ne nyina na mote maame ne ho yini me nua maame ensa ne nyina maame no na ono so wo makam ho ana na o ma ekan ho ma mienu ekan ho okay na abrehosem wo mu ne se ne ma no de ye na ne yesom wo mo sa oh yes omuniema sie mu omodidie mu omu bibia duane mfa ye na ne yesom wo mo na atete enkola ne do be fem no untimi complaining so sa no kresempa yabre senior enti na che se wo hwɛ mu a de wo kan a na che se etimi duru baabi ebia wo de wabatiri be wo aduane wo de unsa be siniema ansa no nanso ebi kura aduane no
Baby crown say nyabini. Enu ntina na ma me kwa fie mu kwa amanfo fufuo ma wo mo no. Kosi se me ami die mu no kra no. Wo be wie ni nyina no na ya kire sa asa. E di asem na awoka. Wagina so awo enso so wo be wie no so be sa asa. Ya nkasa asa be kire se banche ne nye. Okay. Gari wo ho. Enkwan ni bi kai. Okay. Opa ye gari fufu. Oh. Enti menso na me wa ho brase. Okay. Enti na obi apem asem timi refie wem na se maame ne ba edibi wo kra na ne ba wo ho bitimi kwaje efri ne ba ne nsem na ma wo. Minwie no e ho ne de den a benya kakredi. Dina se wutimi kodi bi brewu nu ama no. Enti na me ka se dura no mire sa na me ko wo sa no na me de ba. Okay. Eni e be sanlight sa na na afema me ni minu ama na nso. Ya bo adem sa. Ema no omo na ye mpanyimfo na oye ketwa na wo hwemu. Me toso mienu. Okay. Mienu di machi na panyini di kan na panyini no de ono no ete baabi. Okay. Enti na me nketwa no ena na etai enante bom. Me eho on say enne no bebre gya wo ma e di amankrofo bi. Very enne me pese nkomo aye die no yesua bibi free sa side no. No correct. Wo be kai ade bi pa sa de ne de. Enne ya wanyini mpo. Sa wo hwa na esi utirim se ayede na mami pa oye sa ade we a. Wo be kai bibi sa. Sa eno de ayade bi a oye ya. Wo yire mfida. No kwase mum se eniema ne de bebre ne koso. Na minim. Na meka ne se it got to a time a. Tofia kwa. Mate wase. If dana ye demo no. A singing room. Okay. Enti drumre bi a no se edan no mu asua. Ti na de wo se ye ne se ye kope fom. Na edan no animu no. Ye di fom ti drumre a. Okay. Wo ma se mu niam nyina ko dem no. Na ye di fom no ato abonten ho. Na ya da. Ti na ye da gate na no sa. Onu nua no. Nua no. Na nso ta aya mo ye den. Obe sori no abobo fom no ne kura wo. Obe sori. But one ne man de umbe da dem. Eno ntina me se enya advisable. Even though I share den. Yeah. Even though but sometimes na enyo bia na be fa ne papem. Gabi. Se wa nkonya akola nyamesuro woni mu a. Ojina bontin obeti afa bontin. Okay. Otefa bontin wan hwia no de ne ho akoba fukubone. Okay. Anhwe ya na akofa nsunsuanso foforo edi aba. But esan say yenya aniswade hunu bi say abusua no boafo nim. Okay. Ndi se tisi abontin po de ho kobo namfo bone kofa asem ba fia. Wo mu dan no mu kura timu yetu. Onso sa akofa asem foforo de aba. Na tese wo si gina ho mensuo nete a ya de fom na to ada. We koso no na mutai sa be de me so se phone eni ho papa. Na mo ne mo maame communication ti sen. Na ofresi nipa ne phone so. Na ofrenso ne bedi nkomo kama. Na musuo nkam ne bo charge. Adano wo ani yibisiu. Enti anya kura na. Ada no training sa wo so ana. Oh, eno de so bibesi ka eno kura de ya chede. Sa ubenya eno ye talking. Wow, na koma ha no ye. Eno nti die nim kura na wo so force na oka senetesa. Nti ye dinimu a kakran ena nyame dia bedru sampempen so ye. Abusiafo komfo colleague ena mene no ebon komo no audition bi ebe koso nyankopon eye adoma na kire se de mi kan eye kwasiada ewe no on the 3rd. Na we de onim se series de owura ba ko nyankopon hyeda de ho adoma kyede ache no Jackson Bentum. Nia eba no se eba ne sen. Na we de eba ne sen no we series aye ba be yi no Sompa TV so. Na audition no be koso kwasiada edi enum donko na odi wani akire sompa ya. Wani je ho se debut person ye te se komfo colleague wo adoma kyede wo ye oba wo pese wo nso ko wanim na Jackson Bentum so de onya so mu se ya. Akyede bia nyame de adua wo mu no nyame wo bibi won ho a wode akanum ho a
Emma or dance so what in his account acting more one casano. Adoma chedi wo mu no ebepie bomodin na fresisia because I'm say omo nipa dodo bi omu hia omo na one friend temo a wani beba ahosoro na waka achi from 0548 307 198 0548 307 198 and 0201 555 na is a 5 na yemiensa 361 0201 555 361 number me enu no obetumi afre na one Owura Jackson abonkomo na audition be koso kwasiada edi enimu no na onso ode wo ho agim ye wo so ame aha na obeba komfo kolegi yenhwe menim se obi abrabo no te saa no edi brebi edi mfieru do sen na wo maame san ba back a odi wani hunu no okay maame ne ba back ne de na mefa ne se ya shabra bo asia ne sa okay cause say along the line no me ne me braba kokoye adwuma me maame nua baba ko bi adwuma ema eno so emunsem ye bebre wow na sabre ni mo no na mehu se me ni gisini twa ne ho sa enti ni ye adwuma ye adwuma na na se ye adwuma ni nyina no me koto kra se no mu twa bi o ba bia ka ho metimi agina wa enti me brana me ne ye adwuma no ho so sensem problems by na problems na by no sa time no na me ma me by na me susu ho kire ne se ma be hunu se wiase no ewo me ne ewo ye no ense bako da because me nim say me bra adwuma me bra de ye me dia but ono nso side no awo anuanom no nso niema bia omo ye no me pese ne nka me akwa kwa hwe me destiny ti enkomo a me ne mabre wadi ye eno no na obusa me na me kan se adwuma sei na me pese nka me koye no eno ka se eno na me pedia ode ne mpaibo ebeta mechi sana wa me kan that was what my mom said on say the enti me bisa me specific bisa sa asem na siso no kane no so obi se me pese me tojum me ko yi sinia na ya dwene ye se sebe ya akohwedwuma me ye sure sa o tv abusuan na me bisa sa abusuan ne fa de omo kan se de wo kan ya se me nye serious wa abrabom sa na me mpebere bi abonti na me se adwuma wi na me kwa akoye but maame no nso hu se ne baba ma ba akopene me se wa mfa ne mpa ebo anta mechi onim ba bia bia meti afa okay enti mi wrem foforo sika ibi mi de ko register nyina maame no ene ko boposia wow na me de ko register apart from maame no bia nu ha wota mechi say abusian de obi anhye da nta wachi say obekọ akwakọ wurasi ni twam na de na ade ba ye kota wachi wow adwuma ya wo koye nya sika bi na akofa aba at that time enti no obi ani ho a na otama chije me maame nko yenhwe ewiase obi a opese oye bibibia no obi na bia wa motivating wo bibi ko no correct na amma na adwena ye ne se ade we de mani je ho hwanum na wo hwe wo mo a ema wani bagi se dabi minya sini ametwa wana na me hwe wo mo edoso okay the life of Nana Mama Brown okay Ejako Akrobeto okay Bella Samoa okay a man and so Vivian Gelmo okay enti any others be na keka okay there's a will be out tap pissing here na me hwe enti me sua de na me sua ne ma bebre okay free omo acting no okay tiano na motivate you say crofo we say me hwe omo ne say omo ye no bibi wo mi mu a me nso me giri say metimi aye bribi okay abusiafo yenkwane yenkohwe we mra na me besa utie we aye kohwe abai no
Common affair near has you a comfort colleague. And Collins versus Collins and Asia. Now, very Asia was on yes, because I also the Obebu so. I heard the or Aria Obebu so. But all the tea way. Serious. Maybe say Ushawi. What a way pa. Sign bra Facebook now where the one the late. Bishop Nyako. Na eno amehwe movie bi a sa owura ni twa mani so ewo movie no mu no. Ni papa nche. Ena adon achede ya na ekura sa papa no na yi serious. Bare wi ase no biribi wo ha obisa nyame wo hu bibi a entumi nye yi. Fi se wona te de oya ase. Yenhwa minim se etoda ade bia no wasi akwan no crepa ena abrabo no ayebo no sure etoda wani swade hunu ubetime nya obi a enka wonim se woye wani da so pa wobekọ na wama won se asifom sure eba utrim se opese ukotwa sini no okay hwan ho na ukoye hwan ho na ukosiye enema ben na ufam yo medase no kwasem ewom ne se Nana Mama Brown ne so na mekosiye wow na Nana Mama Brown nipa na mnenete okay ansana ono nso ba betwesini no okay way back na meka ne se no worry me offer anase no date me offer okay yeah enti emra adwene ne si pise sei na meye no ono na obona mane me call ne ho ti me call ne ho no na lucky for me no more audition okay and me koye audition o ma me ye audition ni bi ti nyame ncha de na ekwan bi ma me no mo peke me obeka ya audition no Ruben de ma wo a u play a wo giri se utimi play ni yi a e ma e convince wom se o mo peke ro am play de peke me was me act se oba wasi so fofra wo hunu me masem oba wasi so fofra wo hunu me masem okay na wabeto se mema atwa ahia okay ni ye bai ena obeye okay eno ena me ye ya me kra no me kan se na minnim nanso omoka se me nyana no na so ye bema na ye den omde oba wo na ma nti no me nante ni nyina me dan me ye me ho so oba okay that is acting obi ade a waye na wo ye nti me ye sa se oba nti de wi am ye me nsa ene me nante ene me yusu judges na as mema okay and they saw say bibi ewo me wow ano mpeke o eno mo peke me yenhwe obekai wo first movie ushuti my first movie me kai na my first movie no emu areho semunti ya na mentanka okay what show nu dey me dey nokre hayi me fie na my first movie no na ye friend obi abanye okay na die ntie ma me kasa ma areho semne se me kowura mu ni wie ye no ye hyase rehearsal asase okay ene nokre ni me kɔ rehearsal be 1 year na mo ro na me nya bi se me be TV so na ma nsi 1 year bro 1 year kra enti afi amanfo hyase kra edi matem ade na me nya adwuma we na me nkɔpa adwuma papa bi nye wow ade omu dwa kra nse me kra se me kɔ rehearsal asaba no wa kumete na ne bufo no kra sa ye west because ya hwa ye hu TV so free kɔ rehearsal si eye ne yase na baby arehosem ne woni se emra minya production bi okay ekɔ mu nso rehearsals na no mu kotwa sini ena omo edeme koye na mencha de ebre ne sonso ekotwa sini no tofia kwa enti ekoye se obi amakɔ rehearsals sana opportunity na ba afidi ye kotwa sini no
ene menua me nada obi a wada kra mebo punum ejebo nya bidu afedi nyame adom when your first ayi kotwa me nya me first movie no ntino ene me kra obi a na wuhia me kra wo busa masem no na me de ato ase no wate de aba de ekena ne ekotwa esini no wate ubenya na nka ade ache sometime no nso na ye wodo bucket to foam ni bibia ko ni bi na me nua ba bia re hosem woni mu ne se yakotwa sini ya ye adwuma kama na sambre ni mu no nso me kotena ma me bi nchen a okay no ye sports na edura numra ye TV ni si abonten enditama sini ne ba ye no I was also the first person I'm kotobi because na ya bomi dimbone na che entina me so me peso mo hu ne se nyame de mere ne na ya ade ti obra so wakotwa bi makotwa bi enne me be TV so amoma hu ne se me so me be TV so enti sini ne ba ye no na satam na ye release sini Mondays yeah but me co-producer kotobi Sunday wow ena erem ho nyina ne me bo bia punum na satam cassette ni kura me ti me bomu a me si sini no na aba no le kire ye be yi no me ma me ba mu ho wow enti enumre 6 o'clock ne de na enipa bochenku wow e wo ma me ne ba mu ho no na nya asem ketua ohene ba ya de part 1 ashim if you that time so na me colleague nya mai ne efreme na asay okay nti sa ne fie efreme na part 1 ni shemu pepa na part 1 is na say nim na say ama na ma fa shase ebusa na say na wa ma nam so munya abotre mo pre mo ho de na munim osini mu ye ne ya ade ne ye ko part 2 ye ko fo kolege ene ba kamin kama no ntum ye dede me dwa menu mo hu se sini se de sini sitie no sini ye se stars no pre mo ho akọ okay enti the stars ni nyina ba part 1 okay na ye ne a yetimi ya de ne ye ne ye ma wo te story na sini de akọ part 2 enti ho no kra na manfo sha se sa gigide mu ye okay ye de part 2 nso shape satam na 1 and 2 okay ye de part 2 shame pepa na say wo mayo me se ye ne ye ya de ne wo mtade ye koto ho rade enti mu de mu nya abotre ye beba ofa pepa na patui esi patui esi mama na say wa mo me se mu de mo yan check din no me ye sure say me din wo but e bia me de no na wo man timi amfa nhim ye nhwe din no pepa edin so abesine twem mansa mem enti akwaya se sini no a me sign ball ka course so satam kra na etwa location fee me ball ka course so no nyina enum dwa mi kodwa aye wo enipa me ko frefre wo mu ene afi kura na mada paasa adoso boso me na mentimi ntina fie tofia akwa mate wase enti eye mentam kese pa kirese e kai bia na me raho sa se me kura de interview be no ha waka no nkan be bia da sa ha ifi enti na me se ha ye me fie asema waka no me hwe de wanim be ye papa ani de wakoma da wo yam no ne se de se de obesi afo because what me atonkra ama amanfo aba ebinum obi kura ekọ ne be obi ekọ na adwuma man ye na kan papa mpanyimfo be omo ye secret omo ko omo adwuma me mo nyina agya adwuma no because obia pese ohwe no obo na baso ohwe na asai no ode chichi na ho ode chichi ne re so at least afiachi rehearsals no abaso ba aba emu ni bra edin kura ebetwa mu no mediam na uko so ema obisa producer ne se adan die na si ofa me faka me ne no ntokwa mi donya me se on pani wasema 1 year rehearsals no on check me case ke bie wom no fama de ma me sanim go se we eye amen obamu mabambui me kase me nye biem kase onye sini biem me nye biem na ofanya ya ma rehearsals sa more than 1 year
yakotwa sini ne nso a na rehosem ewo mu ne say me busa producer say bone pen na me ye ya o si eduru me nko a me ho no kasa ma na eno no obeso wo kire say ti bone a yemfa ntu bata na say me imagine de ba what is a me kasa na emom no sound no ma emma entom de hyemu a enye emfa so bia ni so sabres wo nko anti entimi nko han kamera fo na yensa mefa kamera na me yesta wo come here no kra wo press obebam bie no na emra mabambu ye no okay ikoshia Dania delay oye o chini bi ono ata kra producer and cast afimiti den bi achi amisu arehosem eno bai no se bro adan ena me kire mu kire no ena o se nti decision ben no afa okay ena o se papa we nye decision amafa me nye biem enye force I try my best but I think say my best is not enough enti no no eni mo wie na wo kan sem bi besi na mi remfida okay oye no say Collins I'm the senior also life is all about perseverance and determination. Wow. Without these words, you can never move forward. The downfall of this time is not the end of you. Keep on fighting. Wow. I pray, sir, and name coming in my yibinyam punimpu. Nanka what dana se? Dana se keke. Ninkuransha was share me start time, no. It's now about 30 minutes. And I started thinking about same crunch 7 hour kan you know. Na me catch them who say me more boni phone nyame. Yes. I'll prove to them say I can do something better for myself. Wow. That was why I'm seriousness started here acting more. I was here for na me nim ya disua. E bia na o hweyen. Ade bia na da wakoma so apese wo hyase ye no wa pema enye yi waba mu abu but na colleague hye wo bo na waka kire wo say ko wanim bibi papa wo ho ma oba mu na de we a o kan na asem ya wo kan no etimi twa nipa hwe eye serious o me say ade we betimi twa wahwe every say ade a wodi wo wre nyina hyem makoma nyina na bribi sa tumi asi menim ebia onso obi abamu abu na wakoto no se na abamu abu ede na wo ka kire no onse obi kura nka obi bu abam kura aka kire wo se krachi nye wenku ani adwuma kopa adwuma foforo me ye sure se oka sa asem no kire wa ka nye ne se ne wote hei na artist bi kan bi kire me da sa I quite remember say nyame adoma ebenya platform ani ye fefe bank kakra na me benya director bi nsem ehye eye Tuoflo Samuaben Batman asema me kan say what se mabo saase me wonim nipa no even though me ntimi money din I remember say ye twa sini no na me ye creativity bi ema attention ba me so okay the hu yan say artist kono no oye big star pa okay o ma director ne kate na o kachire me say oh ede na we no we acting we Bob actor wadwuma ne carpenter ada na mo bani nam sinim na mo distract yesa kota no asema o ka kire wo no asema o ka kire me no opamo me free set ne so oye oba na bema opamo me fa me bag free set ne so adan na o wotumi wo ho sa so otimi ka so wo ne wo act on say adwuma no it got to a time I feel na stars no control directors sir oh yes colleague asema o ka no we sure the reason being that you were artists and as you was star bi ho no it got to a time otimi ka say we mi ni betwa we mi ni ntwa ampa so o ka che director na wo artist kro no ye mfrew it got to a time you were artist bia ne de one ne bo enti sa wo cast we no aka ebi o manuscript no uro no ye say but wadamfo bi obusa madamfo no da bi we me ne nye fine mintimi ne ntwa sa de ne course bebre and akoso nso e we industry ni among the stars ho sa na wo ho
na eno no eye time anase ofi se onso omma ukwan no wapie ade ba ko ewo mu ne se enipa bia wo pie na wo ba obi a wo wani ehunu de ni amedo be ya wo hu okay onse obi a ne se de obone mpaye fa yes ye wo mpaye bone wo ho okay ene ye wo mpaye pa wo ho enti de ono no bom mpaye bone no wotimi ebom mpaye ma empo wo a wo ba no wo kan wo hye okay because on pese wo ba betu saa di dibre na wo gina no ewo ba bia okay ewo adwuma bia mu wotimi ko adwuma bi mu na position bi kura wo benya no na obi ani bresa position no enti saa nipa no minim ba bia ono de no obone mpaye se ohunu me da achie o okay se opamo me frisinim emeno nso mabemu bui misai jai betena afie yes na director na me kwhye ne nsem no da bia na me ka se nyame ne yi me ma no okay ana nyame ne yi ne ma me in the sense that me jai ne mpa na me tifie no o ka kire me se he will never give up on me wow because onim de wo mu ono ne nim de wo hunu wo mi mu na me mfa nhye me tirim se se wunuru ba bia yen kan ho asem da asem ka kire ono asem ono so e ka kire me abrabo mu no unduru ba bia yen kan ho asem okay obi a wonuru ba bia ne mfa ne nye hwe dabi yen mfa na asem nye hwe dabi but ye hunu se wo beduru ba bia ye sha ase kan ho asem se de be ya e bedumu spirit na e bedumu ja enti de nipa ne ka kire me no eye ba bia wo hunu se me duro enti se me ma me ho kwan ma mani so ade hunu ne de nyame de me be ye no ama oman no se edumu a eye me na be ha me enye ono ode abufuo be kan sa asem ne kire me no pi ko he eno nso me hyase adwene ho mienu wow ema me hunu se ene me ntena o ema obi a wonu firi na busuam meni ne monton wonye me busuani so ye me busuani mpo obi ane ne hyebre yes me ma ne nka me da achenhye wow I will wake up ene wan tehwe kura tie sa asem a ene colleague aka kire wo na menim so obi ane ne hyebre sure obi ane na brabo enti sa oma kwan mu obi aka wa brabo ahye no wanhwe ya bonsam betima hyeda bo bi pa wo ho of course na achade ade wo be pie da ache no sa pepe waka hye yeah abusiafo yenkohwe video we mra mi bebi sanu niema baako mienu miensa bi yebeko Facebook nso na ensem amanfo atwro ade agu ho no baba we nipa penasem abusiafo bra Facebook ho na onza mi ana mi yi video na ana mi pese obehwa ade na de mi be yi nso afa keke na wo besere wom se utie voice no radio no so 93.1 FM there but bomodian Android phone e kura no wo de wo de ko Facebook ho na ko YouTube ho wo de bra ho sisi a na niame se do masi atata no kura na emi de keke je se wo hwemu a wo besere sa na no so the best acting pa oba wiase waye me ba cha oba oba Facebook ho na oba be na me bo e de kire wo de hwe se de sitie enti obusum ni nkwa ene wa ma obi konfo ni nkwa ene wa ma obi hey wobo Emma ada na odi mi sia de se me ada na wo wenche me sa enti wa de wo ye kire se de wo ye pa eche to ye guy eche se wo ye obi a oni mo so a wa bakroma wo so de wo wa hwehwe ato so ye guy on se de wo ye ni nyansa sem bi anim wo ba ya no wo ti mi di ne se fam se talipi wa sia me ko school na me cover tons wo ye brother body claim wo niki excess woni munya guy de na wo first woni claim ye say what de wa kan woni claim ye say wonya guy woni nyina chi no me mani hwe odin wonya guy fa bo ma me hwe body claim fa bo ma esa wuru bia na wo beti obi pom na wo di ni sa wo record e dia pa wo de kan dia bia wo de wo ni nyina chi me ba me nkasa wo ba me nkasai
my yedi na me hwe na wo ye de wo ye wo di me fansa besi ha e na wo de se me ah de wo ye onsa me get prayer no me pray can promise that's what about so e dey kwasi asam no ono wo di mi ana ah de wo ye nyansa sembe ne wo emia woni ntwame me di podia be jam on tudia I dey bra Facebook na be ha de ne papa mu a anka be hume ene me ntina se negotiate 1-on-1 na me yenya collaboration ne wo kwadi kon be fa so that's what go fa di on we ye do fruit pepper we ye so fi da won hete kwasia won hete dan nominate we aboa what we need nomination kwasia dan ye say awon ya fun ni so kire say kwase ni so for sabu sunsun yan kwasia sam we need your titiri ko no we need kokko we e fa so besi ho we nyam no afra wa den won kopo so aboa we road sign ayira on kwase ni don man kono na titiri na man mo so fa na titiri koi kwase sam wo ba ye no kwa no me sheda tenase enam se dabi benyami nua me pese ye book no enti ma sheda tenase en ma tronyom ma toro lewis nyina go me wo party na de wo ye me future wa bede na nyum yato I bede na nyum yato anwa ya fun so kire sai uni ma atiso fo ne wiase fo bonyum eti bonge se sa kwade ayete checkmate ani eti bonge se ayete abobra ho sanka me hete o de wo ye bede ayete ma kele o John Chofo awunim nyansa bia on sa me ba ho me na ma pam crowd no wo tumi anka wo ka na ntanse mesa ko me pani so kwama me pa de ma bonje besie why ya nanim tobiri hwa me sa betie what crossing sofo wo nanim wo kan nanim wo me na champion de me bo chali pia ho fedie hamba gwana ya ne bagro satan ya na me wo ho satan ya na me na champion ya fom wo dia wonim hye no sa na mo be presa no for dem ponsa wo prayer e na no de kobo alewa afa for dem ponsa me quotation si alewa hopefully my four quotation si alewa wo so be prayer wo se chupa talks after so for my quotation si chupa talks when nim sa betie si daf papa to be adi na timi wasiana kwa ya ka uya suni no wonim na fe wonim abuso frimu just go one kra no obuya enti me bisa me wo say eti dia pa na ekoso anti bishop pa we dey want to me and show bibia masa ana ubu va no so sa Erade mfane crancy bishop was one of a kind na me ne tisenua wow woni share acting one chese ye bibia bi wow ye betimi ye dirty work because aside acting no ye share senua nti ne nim ye ho wow na at that particular time in this particular movie no Jackson director Jackson Bentum oh Jax director one yeshiao yankopo nchira opajuma na say one director sa movie we say no wonder on the director na me first time am in Jackson so shia isa yeah na me ne nya adwuma da wow enti baby ana hit ni free ba no mini nua no na eya adwuma but at the same time no ena otie na at that time no say na production na say industry na ko say camp yeah na obi emfiri obi camp mu ma yes enti ansa na director bi be ma wa ba ne camp mu no na nya easy just say why ya de bia ma na impress no okay because dia wu nim ye bia no obi wo no nso camp a also nim ye na beda wa frɛ and me style of acting na me de ebe mu wa com side no me twen me hu free the normal akom no mu okay me sua ade kakra okay me sua me colleagues na na do mu ye comfort no nyina osini mu no na me hunu say omu nyina na one scale okay yenti akokoti no ne yemfa moja yemfa nkosua okay enti die ne be mo ye unique ano ne asem no bra street ne so okay enti me the street ne so nsam ne call akomnum eno na adidi mu ene ye wo the digital comfort no yes my society me sua say society ne nsam bi a wo mu di agro no okay me mfa entage me acting no okay na me make me different wow eno ena nyame ya adom a
many director no share no. Okay. Me catch them who say, and at that time so no ma Jackson. Okay. And to be honest with you, not a privilege say ube jina Jackson and mama na director. Sir. Oh, no bia kasefo no director o mo nanka yesa ne hwan. Wow. Unya sa platform no nye easy. Jackson Bentumi so mu say ono na director say Oroge. Oh David unya. Wow. And unti na camp no. Okay. Enti na wa wo hwe Edin Jackson na enkola kura guni na se doso. But then Shanka Nyame said that particular movie no producer no and Jackson mom ne cast me. Okay. But a producer no and a cast me say or catch Jackson say me no pese me be yes I rule ne man. Wow. And Anna Jackson so ne me nya adwuma da. Okay. Enti according to producer no ka say Jackson enya doubt kakra. Okay. Oh, we dey mean share them hu na adwuma papa bia o. Ma me mfa me nkola e bi ntwa. Okay. And the producer was like, "Ono ana me pe." Okay. And the producer no be can sa kire me no. And I'm saying no problem. Okay. Mema director nso hu say, "Baby, kakra we mu. I am doing me de minim." Yeah. What your best? Me ye me best. Name no de kakra na me ye no. Owi on fan compare ono nso man de. Yes. And in Sri Lanka me say, movie we ne mama me Jackson be nyankuta hu de ne be sin ne. Yeah. We are like father and son. Wow. Yeah. Bibi say no. Nani ye wa. A movie mu. A common corner side and out tackle. Asemo sa question we there. No brand and as say. I want me brand per se, but me can say it didn't kind of my dofo and me fancy nyina fan show mutirimu say. Adwuma na ye no ye pass message across the world. Okay. Maybe hunu ade bi say ma yesini bebre aye konfo. Nanso menye konfo nso osinimu ninkunim da. Asam no sisu bi. Ma yesini bebre aye de mi aye konfo. Okay. Nanso me sini yemu a me ye konfo no menye sini bia nso eninkunim e osininim da. Se la show me ne asofo tentam sadian krana. Udimuka in the name of Jesus. Na konfo colleague mateteato. Wow. Nyankopon mo bia message same family wiase. Okay. Enti me dia me nyaaye no ene saa side ho no. Okay. Ti da bia na me catch me fans say o hwe me sini na hwe na hyase na wiye esi me sai. Okay. Na Israel nka nyame se wa ma emu nyansa ne nimde ne asresam abema watena se. Ye wo sini bi o ha na ye watisi bi okra na bia wo hwe ne sini a eduru okra timi forward. Na me ni. But Israel nka nyame se wo hwe colleague sini no ye konfo a unim se ye de ya obesere. Nanso sede na chi no abe wom na wo so fa. Obia ne baby a wo de be penetrate o industry nim. Okay. Me sha se na nya konfo role. Na ye normal role. Obi ofa ase gateman. Until say me be meet director be a friend to Flo Samuel Batman. Okay. Ono na yetwa movie bi ana me gateman. Okay. Na me ye gateman ma Bella Samuel na Mama Brown. Enti after the movie no, and I say sini we ya me ye nante bi. Na osu bi ana ode ewo sini ni mu no, me pese me twa sini na me do ye konfo. Wow. At that time also no de metwa several movies ni ye nhume. Na me nim. Enti odi metwa asaro na no kwa me ne preso chei. E ma me ka che father, ntwa. Because me be am free be holding. Yeah. Nanso osaike me e kansem bebre kire me. Okay. E ma ne hu say we are just acting. Okay. Nti me mfa ma adwene so say act. Na said ye nyame epe obi ade asem asoma no. Okay. I never knew say na God wanted to give me this message say okay. Je come wi asema me. Wow. Enti da bia na me ka say me role na me play many pani je ho no. Enye wo pe na enye wa ho oden. Eye say nyame se wo be penti. Movie mu. Woni mo bi o time. Colleague one of the type me what time kra na me sere kire wo. Woni mo bi o time wo say
asuma sidie wakama sembi o hia me wo set so a de obeye no kire say o wutirimu pobi ditiame enu ntina na me kire mu se sade me sitie ene me living a me di wo industry ni mu no father say even though enye ni panyina na do me ene utimi ekono akote ho asem bi firi unua bi anumu a yes ubusa se ntu unua pani because me share obi a me fa o se me nua okay enti se wotame se wobubefu me wotame kura na me chia wo wotame ana me tisika kura to bibi di ache wo enti se obi ni magina ho gidigidi se woni me nya problem ebinsi bara woti wachirasem meti me chirasem sadi pa koyo oba na bema ma wo uno obi a play role bi a eye oba ne bema ma uwie wa fole amaneda oh eno de me kan se me race ni mu nyina no man date bi kura wo mu da man pe se me date wo mu da enti me nya bi da person o se un date wo ba bia wo industry ni mu da me date wo ba bia wo industry mu da because me fa obia se me nua ba na on say ya dwuma no ye such a way say udi agora oni director bi benya problem okay play enipa na wo beto no na wo ne ko date no o person ni date no ofiri ba bi na bae okay director bi na frɛ no na bae okay enti se wo aba set ne so ne se wo so obekwa ko date na okay efiri ba bi na bae enti obusa ba bi kura efiri no person che say to da bi a director no kura bi na o date side pa kura na most of the time no say obi wo kura na on date no but bia na ne tiri mu pono nyanka daachi bi obere oni ni be date suwa huno ejina say ufri hin na person kwa smart sa no oni director Keleo. Oni directors benya problem okay enti besi na director bia share me opemasem because I would rather eat from outside I don't know na me peace I was your for colleague I don't know say na anybody say obedidi abonten sin say if you akokọ de enye asa ri what ka wo say Nyankopon ya adoma akifasa series no to so man why akokora mafia we a series our you see one any Tarawan media and aka bom Nyankopon ya adoma meminda ebe na just second July aha waka on oh aha sa very hey masa upese wo si supi fantastic ohene ya ye adwuma ni bebre okay but ye adwuma bi wo no mo a adwuma we eka adwuma me na meta Fred director ne se masa ntimi nya adwuma kama se ne fato dem wow na je se me da chi na wo te so what mem twema ntina metama pressure director ne pressure pa one of the fantastic series wow I believe say Ghana for anybody was a series we ho akokora mafia asresem na wa uti akokora mafia no edinu ankasa wo ana unse stars ni so gu all stars obia nso kire ne bobre na enya adwuma ye challenging adwuma say be challenge obi no obia nam ni le obia nam ni na mu ayede odobia bodo mu aye masse de me say ene ye kuro yi mu no de ekoso ye stress pressure na no dey enti say wa nya de be release o stress father ubenya problem and wo pese wo catch obi a o tie yen e wo Kumasi abonten so de o tie o Facebook wona wa bruchira ehwe nyina se e se obi a manani kwa akokora mafia ho entna ho na nkosha se wo mfimfi memenda ene ye pa ho ntoma yes was anyumre 8:30 on say me no menya the type a me di madwuma ho adanse me ntina ba bia na social media bia en shedam kamfo adwuma bia waye say ana say but akokra mafia no one of the series me wie no me na me the pressure see director ne so se masa ade ka me part of from ho wow ena afutu gum da bia no me kasa asem na wie na wo se ohunu na wo hwehwe akiri wa ma wo senkura gume sure awrade misro boa me na memenda nto me wate na bo 8:30 so ama enum kanea
Where me empire me bo akire nyame no. Na kura dwane ko bi dem. Anu na dwane ko bi dem na ko bi na ko abusiafo. On say ono ankasa kan kokra mafia series no ho asem. Eti miminda ebe 8:30. Na cha say anwumra asem na mekan. Wakwa yie baabi abekobia 8:30 de no wabedu. Na wona eboa ya me etimi di saade we abre wo no. Extra foam and 21st clinic and abe.